Runmawi TV clear to te chibai ule Anggu Ralte kania Chanchinthar lo clear hawang u amasa in Chanchin langsar zolte. Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Minister B.Vanlalchhanchhuahi gas pipe panga Tripura changa Mizoram natural gas hunsom na tho mekte indikin Agartala atlo. Kolasip lang dung kong puisiam na thoktura NHIDCL 10 contractor an lo thanto jandu de chu NHIDCL Central Waime team 10 nimin lama hot mix plant tinung tura an indigna an lo inhnuk tok felder ti an mutsuak terana India Embassy chuan vo in khan ngen na ti chuaka Iran ramdin hundang lamzel hlirin India mi zongzong zirlai sa khothil zirchiang omte sumdong le khwalzin Iran rama ommek te chu Iran chhuasan turin angen USA in Myanmar chan puinan kumin kumsang ni somnile peruk chungin US dollar maktaduwa isa somnile pakhat apedon tuna Chanchinthar kim changzokin ilo thil chun zamang u Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister B.Vanlalchhanchhuahi gas pipe manga Tripura changa Mizoram natural gas hunzom na tho mekte indikin Agartala tloa Tripura Natural Gas Corporation Limited how to tenen for inkan income ho na anay nuwa Tripura Natural Gas mangtu Industrialian Pran Beverages India Private Limited Tripura Industrial Growth Center CNG Station le ONGC mun puite atloa erong bol na natural gas mangtu pipeline connection zathum le somthum omna subam solitaire atlo bok FCS and CM Minister Chuan Tripura State and Natural Gas and man Changkai dan bel chiang turte Mizoram apo zawzok le Changkai zo ka man ani ve thei dan turte zir chiang turakal ani thu sein erong bol gas thiang him le chazok pipe connection manga niang har le man tlom zok nei thei ani tur chu Mizomi puite tan po atil hlutak ani tur thu asoya domestic mai ba ka commercial industry transport le thil danga po Changkai taka man ve tumani thu sein gas supply chat phut chuan industry lian tham tak tak po Mizoram akal pui ve thei ani tur thu le chalai nanay lo tan po azon na siam tunhar employment generation poimo tak ani tur thu asoy boka project alhotlin ngei thei nan le ahun taka ho zo ani thei na na thok tu te chu uluk le chathem ngai taka thok tu ra cha in du sakna hlana IGCL le TNGCL ho tu te point Mizoram sokarin an phur puina lom thu asoy ve bokani Natural gas pipeline hi Panisakar terminal Tripura changa inchan ni in Simhui Mizorama receiving terminal bun anidona Panisakar le Simhui Mizoram inkar pipe tuizong hi kilometer sa sompakwa point panga ni in pipe diameter hi fit khatani a leimin le shoklaka himtur pipe man ni in pipeline hian kan mun zol nuam kortha tuidam darlak mamit lengte te paltang dona Panisagara changa Simhui inkara pipe phum na hi India Danus Gas Grid Limited IGCL 10 thokin Simhui terminal changa aizol khopui chu nga gas semdar le enkol zui na chu Tripura Natural Gas Corporation Limited TNGCL 10 an changve thungdon ani aizol khopui ba ka hian Mizoram hun changa ata tola la semdar zel tura ruwa man ani bok Tripura changa Mizoram Gas Pipeline Project hi Northeast Natural Gas Pipeline Grid Nwai ni in kumsang ni somnile pasari December thavela thozo man bei sei ni a tunin huna za somni pangavel thozo to ani thu IGCL ho tu te chuan an soi ani Minister hi FCS and CA Department ho tu te B.Vanlalchhanchhuahi Secretary Dr. Anggu B.Vanlalchhanchhuahi Additional Secretary le Pisaizik Pui Director ten an joy omeni Environment, Forest and Climate Change Minister Pulthansangan Interpretation Center Chamdil Saitwal Range National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem NPCA Nwaya Chamdil Wetland na kunathok tu tanena voin khan chanpuina ahan Forest Minister Chuan Saitwal District Om Chamdil chu Mizoram Dilian berdot tu ani thu sein kumsang khazaria somkwa pathum vela changalo in siam nia sei ni thu soya a chevel rango le nung cha te ta na apoimo awangin kumsang khazakwa somsari le pathum chho vela ching sokar poi ngei sak chho thanin kumsang khazakwa somdet le peruka Forest Department in ain kola hum hal le ti mason na an kalpui chan thu soi omzen ei zo ka Chamdil enkol chhawani hu chuan thil tam taka changkai tam tak nei chowin a chevel cha le ramngo te baka a chevel cheng khwa ten an cho changkai he ni in Forest Minister chuan soya research ti tele zil chiang mi dang te point
an changkai pui hle thu a soi Forest Minister chuan Chamdil Wetland Conservation Plan in bolho tel lawa malak na le boruak thiang hlim taka chevel khwate tan a hlui sak ni na soya National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem NPCA Central Sponsor Scheme hnuaia Chamdila tui lam chi nung cha te hum halle ti pun hna tho ani thu soibok Chamdila hian kumsang ni soma utrok chi specialist her mu chu ani thu pul than sanga chuan soin Chamdil ming choin lapto lalex Chamdil tia vo ani thu a soya Chamdil tlo tu po akum telin an pungzel ni in a soibok ane Dampa BL MLA Dr. R. Thanglian an voin kha na BL Puldung sei veng chung pugzing veng thar shuiduk mar para tetlo in MNF unit chuai tu tele NGO chuai tu te akon Dr. R. Thanglian hne na hian heng ko sang VCY me MHEP MOP Saka na thok omrem chang le MNF party chuai tu ten an pol mamo le khotlang mamo sang ten lo thlena achulang le athei ang anga malak pui atum thu in BL to MLA chuan a chang hlom Napabial to MLA chuan Puldung sei PC potlo in thok tu ten nikum December changa doctor an nei to lo thule hospital mamo sang te an lo thena bill to MLA chuan doctor nei lo top chu thil serious takani thule ngai puimo atul thu changin mamo an lo thlen te chu a thei ang anga bo zui sak atum thu in a chang bok Dr. Aral Thanglian at chuan Puldung sei le West Piling PC Dr. Indei lo chan chu Dr. Tenzina Sangzok an zirwang ni ma se mu puin doctor an mamo na anasat ziale an mang an thu an hen an lo thlen ti asoya sokar po arang lama nga event huay tura aphu thu asoy bokane Voin Khan Disaster Management and Rehabilitation Commissioner and Secretary Pu Udit Prakash Rai chuan apisa naktu ka Mizoram Puma state level mock exercise on earthquake disaster na itur chung chang asoi fia mock exercise ani angin atak taka thil theng thei entir na tur ani awangin CI lo turin Mizoram mipuite acha Pu Udit Prakash Rai chuan Mizoram chu lirhing na satak thlen thei na seismic zone 5 achangin lirhing raplak tak thlen thei na fimkhur le inpot changai seismic zone 6 ada tharani thu soya sokar mai ni lo mimal chung kwale khotlang po lirhing na tak mai lo thleng pal thei laka inpot changai thu soi sokar le pu National Disaster Management Authority le Mizorama State Disaster Management Authority le District na Disaster Management Authority te chuan state level mock exercise on earthquake disaster hinak tu ka district in khopuya mun than bi ka te nei ani don thu DMNR ho tu te chuan an soya hei hina sataka Mizoram ron soi hinga chiana ron thlen thei chungchanga fim khur tul ziale in po cha dan tur mu pui in zirti na tur le chiana thleng thei ma chon tura in po cha na tuai chiam na le chiana lo thlen palpoa ma chon dan thiam na tur ba ka chian na kai noi department chang ten an man ruwa cheu an man thiam lo en nan le an ti tur cheu te an chian le zol nan te midang te ne na an tho ho that le zol nan le ma son an ngei na lai te chiat chho ani theina ta na ti ani an ti bok Dimen araw tu te chuan mok drill chuan chomadar soma disitin ten siren antiridona chomhalama drill chu chunda som pani vel thleng ani don thule tlailama district tina mun than bi ka darli changda ru thleng nei le ani don ani anti a lirhing pal thei the chunga chetlak dan en chin na ani ti shi a chi ai lo turin mi puiten nge na thudik lo vordar lo tur le mizo mi pui zongzong ta na changkai le chatur ani awangin mi pui she thiam na joy om na le thopui na an ngen hal bokani Voin Khan DCP sa Pui Hola Prime Minister Vishwakarma Scheme Awareness Program huay hot niin scheme kaltlanga hamchat na omthei sang soi ane he hun man pui tu aizol DC pulal shet pui chuan twal chung ku them thiam te tan Prime Minister Vishwakarma Scheme hnuaia hian kongsang sanga ma so na omti soin scheme kaltanga ezon ang het mani mai ni lo chung kwa le tu chuan thlenga in tun din nan an man theina turani awangin twal chung ku them thiam te chu scheme hmangchang kai turin a so mani voin hun man na hian artisans hem taktelin Prime Minister Vishwakarma Scheme chungchang digital marketing financial literacy, advertising and packaging promotion, QR code generation le topic dang sang te zir hawane. Aizol District Congress Committee ADCC shwai tu te chuan Voin Khan Aizol Press lapa tu thar theder tu te komin BJP sarkarin MGNREGA thak nana G akal pui chu chalo anti thule anga kalpui le andu thuan soi
Aizawl District Congress Committee President Pulal Mingthang Pachuaw chuan MGNREGA hi kumsang ni le peruka panchan ani atangin veibel chesa somriat chuang in hlona siam ani to a chung ko veibel chali point parukin an chhor to a kong le tui zem veibel chesom chuang siam ani to ani ati a kumsom hi chung India rama thingtlang mi te in ha na MGNREGA ti to panita chu point ti thu a chhoi MGNREGA chu CAG audit telin zir chen voice hi chuang paltlang to ani thu le project hlotling leng hong nei chaber zinga mi ani thu mu chu ani thu Pulal Mingthang a chuan soya he wang hian model sokar hian ti top an du hle ani ti until ti a hian alang ani ati bok Pulal Mingthang a chuan model sokar chuan dan anga in hlona central sokar in a pek chu anti top in kuno thok tu ta na in hana chatak chu ati top sakta ti soin MGNREGA chu atop ani chuan tho tu nei lo an pung don ati a mi puite chu minimum wages hlo phalawa chhor ani don ti soin khosak har sata wanga khupuya pem lut ati tam hle don ti soin panchayat le VC ten thu nei na an hlo don ni in na soi congressian MGNREGA Banchaw sangram tia vo in thil phut pali an neya hengzinga hian langtlang taka kalpuile MGNREGA thlak lova ngai anga kalpuile constitution in a phut anga in hlo theina chan vo pek let ba ka rampuma minimum wage satan cheng sali mante ani Voin January ni sompali sangni somni le pruka MNF party thu chua tarlan danin Mizo National Front chuan kumsang khazakwa somruk le paruk merge ni khata zalenna apuanga Mizoramin zalena fam kim aneina tura abeina champha kumsomruk na chu kumin hi pathian ni ani wangin alom na hun chu atuk merge ni sangni somni le paruk hian wana pa hola ro pui takin alom don ani anti Heminia dan hian MNF party chuan celebration committee adina Chairman Dr. Althang Liana, Senior Vice President MNF kay Shuayin, January ni som patum sangni som nila puruk thole ni khan, Mizoram hamru na achum ni nan chukho min, ruam hana changchangan siyama, Mizoram Independence puan, Diamond Jubilee hi, merge ni khat kum sangni som nila puruka alom na hon na naini nga, kumtluan na program changchang na itumniin, akar na hun hi, merge ni khat kum sangni som nila pasarya na itumanibok, kum khat chung kumtluan na alom na thupuyatan, nazalin na sangber na hi Mizo ta chanvo ni ti chu manani ang ti MNF party thu chua hian taralan ani alom na hun pui ber hi Aizawl anei ni nga hemishet reng na lumpun Mizo namrun sira phun chu kumin march ni khat hian hontura buat sai ani a pu zoram thanga president MNF in hongang Kolosip tlang dungkong pui siam na thoktura NHIDCL 10 contractor anlo thanto jandu te chu NHIDCL le Central Waime team 10 nimin lama hot mix plan tinung tura an endik na anlo inhnuk dok felder ti an mutsuak In Rinkalta, January ni som sangni som nile perukhan Kolosip sub headquarters Waime office Central Waime team sub headquarters OB tele NHIDCL contractor 10 meeting anei chuma anre langin NHIDCL contractor 10 nimin January ni som pathum sangni som nile perukachanga an hot mix plan call tinung turle napo thokhal tura anin tian chu Kolosip sub headquarters Waime executive committee member te chuan anin bun na mun phai phenga anzuk entika kong siam na thok tu jandu te hi lawin hnuk dokin an tho ai thok turin parmada stechu subcontractorin anlo peti anlo chil ti Kolosip chanchin burin tlak turni pui chuan atarlang jandu subcontractor Parmada sa hian an hot mix plan coal thar hi anlo install to a hetilai hian coal tinung tu tur diesel generator chu delia changin alo thleng lova alo thlen huna enchin na chal nein achat chuan na an chan thei chau don thu an soi ani diesel generator alo thlen ma chuan black topping na hi an chan thei don lo ti an soi Kolosip sub headquarters Waime choi tu te chuan kong siam na atana an mu man ruwa sang sang te lo in pe fel veka khol thar lo thlen vele na thok chan ngal thei tura lo in ruwa man turin contractor te hi an chil ani Voin khan Mizoram Sarkar Sinot le tlomngai pol te changko padin ruihlo ngai te pola chan chhuana kailon Hlutea short stay center nei boy ya kalpui chin chu Christmas le kumthar chung cholani huin core committee on Hlutea member te pathian ne na in hlan thar nei pa in an chukhom Hlutea Secretary Dr. Ralte IAS Leste Secretary ni bok chuan Hlutea report pe in December ni somhnile pakata Hlutea follow up program ne taklo thleng tu chama Presbyterian ko than chunga lom thu asaya Hlutea Center IO in Pulrin tika World Commander le MSD and RB staff chuan center report apengal bok
Hlutea Short Stay Center hi June ni somni le pathum sang ni somni le panga khan first batch kalpui ni ni somni chunga ta na duan ni a tuntleng hian Hlutea Short Stay Center a hian mi sang khat zanga somni le pariatin admission anti to bok 7 batch hi January ni somni le pasari sang ni somni le pro kachanga lule thei turin ro man na siamani a ha batch a hian ruil hawa har sal nei apiang batch masalam po a lo lu to tetan po alu non thei tur buat sei ani ang Mizo Zirlai Paul MZP le Zo Reunification Organization Zoro in India Sokar in India le Myanmar Ramri Indo-Myanmar border hung atum dulo lantir na hun man antuma January ni som paruk sang ni som ni le paruk zitop ni chomada som pakata he hun hi van pa hol kot aizola buat say antum MZP le Zoro chuan Indo-Myanmar border fencing siam chu Mizoram le namtan a himlo nia soin unaw tisena inzom Chanchinthar na ani awangin MZP le Zoro chuan Sokar le puya po ramri hung lo turin kan lo thlem to ani anti an malak na hian omzia anei ri lo ni poin atop thlenga India Sokar malak na chu do dal zelan tumthu MZP le Zoro chuan an soya kan ram kan namta na chatur MZP le Zoro malak na hi mi puin thlop tlat tur le January ni som paruk sang ni som nile paruk sitop ni chomada som pakata vanapa hol kota border fencing dulo na lantir na huna po local vectorin mi puite kan so mani antibok Manipur ku Kizo Council waya Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in thasomthum le pani chu ngai ven hlo to lo nia in shia in voin khan lamka Manipura kongzo an huai hota resolution an pomzinga Union Territory an phut na po atel Lamka avoid na mi pui kongzo ten resolution an pom chu churchan pur DC hen an thlen hala he kongzo ai hian zo Paul chang ba ka MLA ai o te po an tela September sang ni som hile pathuma rorel chan nei an du thu an lo rel to te po soilan tharle ni in mi pui na rei tak har sat na an to dan te po soilan ani ITLF chuan mei sang ni som hile pathuma chang khan Imphal Valley cheng mei te le tlangram district cheng ku Kizo inkara boy na kalzela mi zan hi somruk chuang thiin mi singruk donin an chena in chua sanin an tlan chianin an soya voina mi puikal khom te hian rorel chan an nei theina tura mala turin Sokar le pui chuan phuta an ram hum him tur le nei tu ni na an nei theina tura mala turin an nge na ni Kukizo nam hian President's Rule hi ani nuwa Sokar omle turin anti sakma saktura andu po an resolution at chuan tar langin Sokar thar chuan ziakin dan puin huai UT an nei na tur an da ngei tur ani thu an tar langa tuna assembly hun chung na kumkum tir lam thlathum chunga ti hlotlin tura ziaka da an phut bok ani politics banga until phut ti theite ti tura se Sokar le pui intiam na om lo chuan Kukizo Paul le MLA te chu Manipur thlan chua Sokar siam na tura antel vedon lo ti an soya kalkhom te chuan kumsang ni som ni le pasaria Manipur in thlan ma nge Kukizo mi pui te ngen na chinfel thei chin chu chinfel sak turin Sokar le pui chu an nge na ni LPG cylinder book dik chau mi puya sem chua tur ti in Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCS and CA ten thu chua khau takan siama hedan zom lo te chunga action lakani tur thu an tar lang Voina Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCS and CA Department in Tutsu an siam dan chuan FCS and CA office changa order ti chua to chin ang le December ni kwa sang ni somthi le panga a FCS and CA minister hova meeting Tutsu kangin LPG distributor ten LPG field cylinder ando na piang ari zong weightman check vekin abuk dik chau an go down na anda anga an go down na chang chowin mi puya an sem chuak le turani an pek chua emosem chua le donin marketing discipline guidelines clause 1.4 DNF in a put angin gas bur tak buk dik tak chau an phuru chuakin buk na dik thlap correct weighing equipment an keng telanga customer mulai ngein adigle diklo an buk le turani ti hi an zom ngei turani he order hi tun thlenga la zom chadu lo distributor an la om ti chiat ani awangin he thu chu ani achang chuan an zom ngei turani a zom chadu lo an la om ani chuan an chunga dan anga action lakani ang anti January song panhi alut chanin first Mizo Battalion NCC chuan combined annual training camp CATC kam Yova Abda Mitra scheme yem sabuat say He CATC kam YAMS cam hi Mizoram NCC a avoy khat na ani a se Disaster Management and Rehabilitation Department le NCC Aizol Group ne na thok ko pa buat sei ni YAMS cam a hian cadet stand
Huarel Chian Tling Tura in Buat Sainele in Vendante, and Siranga, DM&R 10, and Zirna Tura Tan Manrua, equipment training make, candidate, a penny. Happy Panihian, NCC training camp anina map reading, firing, weapon training, fieldcraft, and battlecraft an zirtel bokdon ani heke mahian cadet zani somriat vel training in Mizoram District College Shangshang Serchip Siha Lunglei Mamit Kolosip Khozole na thiela changte in ankal khomani heke mahian Lieutenant Colonel Ranjit Chandel First Mizo Battalion NCC ADM Officer to Camp Commandant ni in Battalion Senior Under Officer BSUO at Hanlal Himchana First Mizo Battalion NCCME to Camp Senior ani in Camp hi akai shuai ni training hi January ni somnile pakhat sang ni somnile paruklang na iturani heke mahian NCC Aizol Group atanga Battalion Pathumle Squadron pakhat chu an training ho ani Zorampon lam chanchin ilo thlir chun zamang u terana Indian Embassy chuan vo in khan ngen na ti chuaka Iran ram din mundang lam zel thlirin India mi zongzong zirlai sa khothil zir chianga omte sumdong le khwal zin Iran rama ommek te chu Iran chuasan turin angen Iran rama India mi zongzong te chu anjina le pem na le kha passport le ID te po telin ol sam taka mu thei tura keng tel turin angena engpo thleng thei laka Indian Embassy be pop turin angen India's Ministry of External Affairs MEA chuan vo in khan ngen na ti chuaka terana hian tharum thona na sataka om fo wangi thupek dang a thlen ma chuan Iran rama zinlo turin India mi puite angen MEA advisory chuan India mi te chu chiatir na dang om ma chuan Iran rama zinlo tura chiatir an ni thu atar lang USA in Myanmar chan puinan kumin kumsang ni somnile peruk chungin US dollar magdudwa isa somnile pakhat apedon US House of Representatives Congress Swan Bill Siamarota hian US dollar magdadwa isa somnile pakhat apedon ni in Los Angeles Myanmar Movement LA2M campaign manager James Chue chuan soi US budget bill for fiscal year sangni somnile paruk HR 11 a hian Myanmar tan he thupek hi atela US dollar magdudwa isa somnile pakhat hi Thailand le India ram rikal tlangin chanpuina pe kani anga thina thlen theiral thuam lam chanpuina ero atel lo thung he chanpuina sum hi sipeile changwal sipeite changa in hnuk dok te chanpuina ta na man ani don ti chiatani a Rohingya te tan po man ani bok don ani ram in opna sa khuthunai tu te thuber naram Iran buaina chu azwal zela dikum kum to pachanga an buaina wang hian mi puilung oilo singkhat le sang ni izatin an thi pha to ni in media lama report ani a heti mekla hian thizat hi chiang takashia thai anilawa voin khan Islam Republic ram Iran chuan mi puite phone in biak chu an rem tita a ma se text message le internet ero an man alaphal lo chun zom zel Nizan lam khan US President Donald Trump chuan Zelen swala be mek tu te chu social media kal tlangin a fuya in malak na kha chol san reng su ro rel na in te kha lak tum ro u chanpuina a local me ke ti a he athlamwa ne le fuin hi Iran sokar chuan angai theilo hle a fui por tu ang hialin an pu a chuti mek lain mi puin nu na chan le man mek tam tak te ero in an thlamwan pha a an chanchin hi khovelin angai event reng ani ber ani Russia lam hian Iran hi aphat san deuh ni in soya om vele ta a Putin andem na thom ring hle he Middle East a US base vela US Indo thona lam anin bun na saviawa Israel point Iran mi puite hi at hop tlat bok he boy na hian khovel hi engangin nge anghong don ti chu zona anita a magtaduai telin Iran ram province zongsong somthum le pakhata kholaya chuakin sokar du lo na le an supreme leader Al Khamenei paitum na an aw puya thisen achuak na sa tol hle ani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan ti chhuat thei te chu ani